Hello, anh YouTube family rock. Bahai tong kha khain rok chato ka ham krung tong na hinai. Engkang tin han helam sokan ni live proof lifestyle channel lo. Engkang tin nar ne bagai ta kisa kata lifestyle eba biography to faikya. Enke bokrok sa sini tirprane actress ni sini jagi tong sini bukhok ni kini lifestyle eba biography rok. Sira bo actress ni ya bo choreographer and director bo. Engke nar tong na bini acting dong na ham jagi tong ta bon support khai tang ko video no kasa like to rimana bla hai diba. Engke tini sengol video ni bisung tai sai malanya bini mirok bora tai bini qualification besar tai bini family member sab tong tai bini boyfriend rok tara tong krishna go bidin bising tai total sai malanya kenarok tomong na tabu live pro lifestyle channel narok subscribe khlai tong kenarok subscribe khlai di tebe interest video lifestyle video narok nukui mana ni bagai ke koro bisi sai kare video no nailan bakha thala siran phari Fajenge sungsilai fazeng thalanya sini bukok niki ni real name rok tamarok bini real name ke Niki Das nickname eba bonor nok rok lobi ring sak mani hike Kito and Choti rok ne lobi ring jago fajenge bai sungsilai na bini date of birth bini asai mani shal rok ke busuro bini date of birth bini asai mani shal ke 29 December 2001 asayo tai bini taba present soli tongo 24 inka Fajenge sungsilai na sini bukok niki ni height ke weight rok ke busuro bini height ke bini lock mani hike 524 weight eba bini hilik mani hike 54 kg Fajenge sungsilai na bini religion eba dharma rok ke tamarok bini religion eba dharma ke bo Hindu no Fajenge sungsilai na sini bukok niki ni bilai sai ke kami amsa ni mung rok ke tamarok sini bukok niki ni kami amsa ni mung ke Agartala Tawan Daleswar Fajenge sungsilai na bini family member sab tong tai ko jana tong sungsilai na bini family member ke 3 member bini ama tai bini bai tai sini bukok niki Fajenge sungsilai na sini bukok niki ni education eba rang serumah rok ke besar bini education eba rang serumah ke Delhi College for Arts ni student bo Fajenge bai sungsilai na sini bukok niki ni hobbies hai ke muchung marok ke tama rok hai diba sini bukok niki ni hobbies hai ke bini muchung ma ke dancing traveling cooking and experiment rok khanya ke bo bela ke muchung jago Fajenge bai sungsilai na sini bukok niki ni favorite food hai ke bo thokja kungma rok ke tama rok na besibak thokja ko sungaba sirai fazeng thanglai na sini bukok niki ni favorite food hai ke bo thokja kungma ke bo muya sakhinyo ke bela ke thokja ku go Fajenge sungsilai ma fazeng thanglai na sini bukok niki ni boyfriend hai ke chelatara tong kris sungaba rok no silai ma fazeng thanglai na sini sina musung mani sini question sini bakho family oba mamang sing bisibak question phayo bini boyfriend tara tong na kre sungaba non bisibak sina musung hai diba ke faji sungsilai ma fazeng thanglai na bini boyfriend hai ke bini chela kri ko bo single no hone sawa ke khakai norok saiman kana sini bukok niki ni lifestyle eba biography rok norok obidi ni bisingte ke khakai norok tomung no ane obidi no pulens mi pa thak jora nai tong ke nong no bai flya ha bai Marwa, kenarok tomong no ani channel jadi narok ketalangi tongo eba subscribe klaya tong kong kenarok please subscribe klaya biskang salogo 10k kakong ke ang narok ni bagai giveaway ketal tuwi mana ni bagai narok ano support kadi sing tibrasa support kadanya nanggo hai diba kenarok tomong no o channel ketalangi tong ke subscribe klaya di kenarok next sandi live stand nanya muncung narok abo tolak comment khanya ni tapokti ke mala life is na to ketal video rok tu boy tibrasa ayo blog thanks for watching.